Sen kayısın bana lan? Rızbek. Kim? Rızbek. Amel var öyle. Doktora geldiniz mi? Özünde gel. Sağa gel attım böyle. Yok, bir gel. Mümkün mü gel? Geliniz. Mineye geldim ben hatta. Geliniz Attan. Gel sağa gel atkan. Aksakal geliniz oturunuz. Ne otur vallahi hiç isterim. Neme? Men çoğun sağa gel atkanım neme? Atan ne olacak? Karaçı. Nege gel attım hele? Nege gelatkanыңызды мен қайдан білейін, Ақсақал? Sen bilmeysin. Ақсақал, көріп атам. Сіз склероз, анан сахар турбайсыз ба? Қандай? Сіз склероз, анан сахар турбайсыз ба? Қанды білевердім. Шымыңыздың замоғы ашық жүреді. Демек склерозсыз. Анын айланасында додо болып чымындар жүреді. Demek saharınız var. Al jönele karlık boluş gerek. Adam karganda oşondoy bolup kalat. Unçak bolot, başka bolot. Bir jerin oğruyt, bir jerin oğruyt. Adam 60'tan ötkönden keyin boldu. Erteminen oygon soň eş jerin oğrubasa demek ölüp kalgan bolosun. Anan tekşerip görbey bilbey turu bile mınday oğurken anday oğurken deyiversener tuğru bolboyt da. Ақсақал кантип tekşerbey? Tekşerебиz да. Sizde sklerozdun признактары болуп атпайбы? Mineleri bolup atat? Sklerozdun belgileri болуп атат, Ақсақал. Kanday belgiler? Ого койгон-ой. Кандай белги экенин кече келгенде эле айтпадым беле. Soğumuz geçeye de geldim bile. Geçe gelmek tügül bir suroonu kayra verip başımda orttuğuz go. Anan geçinde men ketkenden ketpediңiz be? Tuu yata. Bilmem degele kişiye jakpadım atanı. Kişini jon koy başka geldik. Üyde kempirime jakpadım. Erteden keç kuruşabız. Geçinde jatkandan taң atkança uruşabız gelip. Uyku жоқ. Jatkandan keyin surayt. Tüşte mende mineni surap attın eledi. Yaylanayın kuda, eşteke suragan jokmun, mine suramak elim. Desem bolboy surap atmadın bele, mine ele deyit de. Anıda jatıp algandayın surayt, kıçanıştap. Gündüz surasa da esteysin de. Geçinde uyku surağının ortasında jatsan anan minesini esteme gelim. Ақсақал, көрдіңіз бе? Бұл дағы склероздың белгілері. Ушу сіздің возрастта көп еркектер импотент болып қалады. Анысын ұнтып қалып еланан көп нәрсені сұрай бершеді да. Анан сіз дағы байбичеңізден арбалияны сұрадыңыз да. Анан ұрышады да. Дағы ұрышпаған кемпір екен. Bilbeyim atam. Kebir aytat, Ақсақал sizdeki жақшы oğru deyit. Yaylanayım. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же O Market'ten ал. Kuday, ornunda жақшысы болобу deyim. Desem aytышат, жақшы da, canыңызды кейтip oorutpayt deyit. Ertemenen uqqanыңдағы жаңы сүйлөшүп атканыңдағы баары жаңылык болуп сезилип турат дейт өзү. Ал жағы бар, Ақсақал. Зерикпейсіз да, bir окуяны кайра жаңылык кылып угуп отура бересиз. Жақсы болбой куруп калсын атаң. Өткөндө шерменде болуп калат иштебадым бы? Окуй, эмне болуп? Билбейм, мine жегенimdi da bilbeyim, min içkenimdi da bilbeyim. Bir pasta turup bile içim burap kalsa bolou. Жүгүрүп кетип атам келип, өзүм жүгүрүп кетип атам, каяка жүгүрүп кетип атканым эстей албайм. Окуй. Анан?
Да жақшы не берем, сезіп қалған екен қолыман қармап, ата бияққа басыңыз әле бияққа басыңыз деп, жетелеп кіргізіп, туалеттің içine кіргенде көріп алып анан естеп атпайым. Ушияққа кел атпадым беледі. Қоқой, жетіштіңіз бе, же жетішпей қалдыңыз бі? Жетіштіңіз бе, же жетішпей қалдыңыз бі? Жетішкені. Бирок кайра чыгып келатып туалеттин калгасынын туткасын кармап алып турам, келип ойлонуп турам. Кокой, эмнеге турасыз? Ой, унутуп калып атпайымбы? Келаттым беле, же кетип аттым беле? Кокой аксакал, мунуңузду киш укпасын. Эртең кокус бирөө укса, бүт айылга шылдың болосуз. Мындай жамандыкты кыргыз укпай коебу. Андайды биринчи катта кыргыз жакшылык сөздү укпай калат. Мындай нерсени тим эле аткан октой угулат дабы. Менде келесо. Жанагы Жамбыл Акмак айткам да тең туш катары. Өткөндө ушундай болуп шерменде болуп кала таштадым. Эч кимге айтпа дегенде. Ал келе со сурабаган кишинин баарын айтып чыгыптыр. Алгы Жамбылдын укканы Кыргызстандын жарымы сукканы да. Көчөдө кетип атсам эле ар кимиси колу менен көрсөтүп алып күлүп атышат азыр мындай кылып эле. Баарыдан жанагы эл чогулган аш тойго бара албай калдым. Барсаң эле болду, ар кимиси келип колтуктап эле абылдаке берип атсаңыз, өткөндө кызык болгон турбайсызбы, Жамбыл ака айтты дешип эле. Деги ушундан кутулсам болобу? Ушул оордан айганбы деги. Аксакал, сиз карате анан бокс менен машыгыңыз. Менен? Карате анан бокс менен машыгыңыз. Ой, кадим келе жана балдар. Дал өзү. Ошол жерден береби. Эми ооруңуздан айыкпайсыз, бирок шылдыңдагандар азыраак болот да. Алардын шылдыңынан корккон жерим жок атаңыр. Алардын шылдыңы мага жугуп калмак беле таң. Менин коркконум башка болуп атат. Минтип жүрө берсем, бирөөнүн колунан өлүп каламбы деп коркуп атам. Сизди ким өлтүрмөк эле? Жаман болуп атам. Эмнеге? Ой, билбейм айлана. Өткөндө үйдү таппай калганмынбы? Же кемпирим алмаштырып алганмынбы? Кошуна кемпирдин төшөгүнө барып жатып алыпмын. Да жакшы чалы 3 жыл мурун өлүп калды эле. Болбосо мен өлүп калмакмын да. Ай, аксакал, кечетен бери сиз менен сүйлөшүп отуруп байкадым да. Ушу сиз оорубайсыз деле. Неге? Склероз менен ооруган киши мындай болбойт. Сиз калп эле оорумуш болуп, арбалянын творить этип жүргөн жоксузбу я? Жөн туруп чайланан. Сакалым өрттөнүп кетпейби? Ушу жашка келип алып ошончо. Ай, жок ай, оорубайсыз. Мен эстедим сага мине келатканымы. Эстедим азыр. Сен билесиң. Sen көп жылдан бери биздин айылда доктор болуп жүрөсүң. Кимдин ким экенин сен билесиң. Айтчы мага, ушу биздин айылда мага окшоп склероз менен дагы кимдер ооруйт? Аларды билип алып эмне кыласыз? Сен айтсаң, баланча деп айтсаң мага, мен ошолордон барып карыз акчалайын дедим эле. Мына айттым беле? Сиз оорубайсыз. Сиз калп эле өлмүш болуп ооруйм деп, сакалыңыз өрттөнгөн чалсыз. Сакалга сылба, сакалга. Өлмүш болуп деп. Сен де өлмүш болуп атпайсыңбы? Мен эмне болуп өлмүш болуп атам? Мен де кечеден бери келип байкап атам. Эмнени байкап атасыз? Бул склерозуң чогуу жатып өбүшкөндөн жукпайбы? Аны сизге ким айтты? Чогуу жатып өбүшкөндөн жугат деп. Ana mine geçeyten beri geçsem öyle ulam öyle tanımaksam böyle akşa gel de atar. Da paşam. Assalamu alaikum, hurmatlı oştuk tuğanlar.
Kutmandu keçiңizdер менен, bayramыңыздар менен жигиттер, эркектер. Эми абылда айымдар жөнүндө айтып калды. Мен энелер жөнүндө ырдаймын. Бизди ушул эрежеге жеткирген, түнү күнү уктабай баккан энелер сиздер үчүн Энекебай деген ырды кабыл алып коюңуздар. Enekebay, o yeğim yeğim, Enekebay, Kutmanım uyuğum, ağıp gelip, kabırından altmış, altın ömür, dişiğine uyudu. Sen göz yumsan, unutarmın yılçıdap. Men göz yumsan, göz ötkönçe burkuram. Apakebay, kara çaçım kup olur, koş emçegin, almak salmak ırkırar. Enekebay, dilim tuyam emgegin. Enekebay, ömür yaşının jedin. Kantip meni, karış yolga uzaksın. Kaktap gün ütün, ak sütündü emgemin. Kaktap gün ütün, ak sütündü emgemin. Girip kalkmayın, kança yolu termedin. Katıp aytma, minun balık dolmamam, menin günüm, alıp gelip bergenin. Katıp aytma, minun balık dolmamam, menin günüm, alıp gelip bergenin. Enekebay. Çok rahmat. Эми эркектер үчүн жетпей калган сүйүлөрдү бир козгойбуз, эстейбиз. Асакеңдин ак булуттарын бир аралап келели. Аза кеттик. Çötkün tağdır menen yolga çıkıp
gelip altın kundu kölceginde olduram eskeriden işten sızıp olduram eskeriden işten sızıp Sezigendey ayrılardı korkor elim altın kum sen barınan ortak elim Öçeşip biz döksütken canımıza ömürdün erin gözdey o yalgız kelem ömürdün erin gözdey men yalgız kelem Kaygının karan tünün jarkılar Karaldım yaşı döküp jakşılık var Sen azır immen oylap turdun eken aydalıp baratqanda ak bulutlar aydalıp baratqanda ak bulutlar Köleceği kasiyettü köldün ceğim Körbedün öt körbedün sen emnelerdin Adaşıp sügönümden keldim sana Süyümdü hargağılıp o kayrıp berçi Süyümdü aylağılıp kayrıp berçi Süyümdü argağılıp kayrıp berçi